Maro. Jisuno manaya kaksang mamano Bono lo bayang le dong thok mamano Jisuno manaya kapang sirango Bono lo bayang le katung mamano Oceani fan yani recapu Bono ani metang nai sajisu Oceani fan yani recapu Bono ani metang nai sajisu Ano pernah lama punuk nai Ano tidur nai lang mani bugra Hosai tisaka sumsok sitrani Ano sai naka keplai sajisu Satok tik no bo soy langai Kalbari cross no bo balai Jini bagai bo sak no ya parkha Sak no kotoy kesu namu Usumo to koro gorabu Hamzak mano bo punuk langka Ketino mejeni juga duglam pioka Bin kairong mabay metang zak manoman ka Ketino mejeni juga duglam pioka Bin kairong mabay metang zak manoman ka Ano pernah lama punuk nai Ano tidur nai lang mani bugra Kosai tisaka
Puchu Cristo Jesus simi Bini thania parjaka Muthang jagnani lama Ano purung nai Lama punuk nai Ano tidul nai Lang mani bugra Kosai tisaka Sumsok sidrani Ano sai naka Goodbye sa Jesus Ano pernah Lama pununai Ano tidunai Lang mani bugra Kosai tisaka Sumsok sidrani Ano Going to speak, I am going to talk on the very topic of the Holy Eucharist. Holy Eucharist celebration is over and we are here in front of the Holy Eucharistic Lord. The Eucharistic Lord is before us in the form of a bread which is consecrated by the priest. Anisan marok ni slay bo Wan shuk marok ni slay koto Dengan oreway tonggo O subra Anisan marok ni slay bo Wan shuk marok ni slay koto Dengan oreway tonggo O subra Hambai ruwai ruwaya Asengorok maham jangma Rema Baga Hambai ruwai ruwaya Asengorok maham jangma Rema Baga
Maro ko. Talayag niya hambay. Talayag niya hambay. One by one, one by one. Hindi